Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Dokunet podcasta. Danas je s nama producent koji je između ostalog dobio 2025. nagradu za najboljeg producenta s kolegicom Vanjom Jambrović. Producirao je nedavno film Morte Igora Bezinovića, producirao je također film Ivana Ramljaka El Šat, Nacrt za utopiju. I razgovarat ćemo osim o producentskom radu i o različitim nekim filmskim aktivnostima. Sa mnom je u gostima ovdje Tibor Keser. Pozdrav. Bok. I hvala na pozivu, baš mi je zadovoljstvo doći. Da, pa nekako otvorila sam s tim zapravo filmom Film Morte i s nagradom koja je znači Albert Kapović, nagrada Hrvatskog društva producenata, koja se znači dodjeljuje za najbolji producentski rad u godini cijeloj. Pa možemo nešto malo čuti o radu na tom filmu i što zapravo znači ta nagrada producentima kod nas. Meni je ovo 2026. 9. godina da radim na tom filmu Film Morte, tako da i nikako da to bude nekako gotovo. Stalno nam se posrećuje, idemo dalje s tim filmom. U biti po meni je to na neki način jedinstven film u Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, zato što je uspio na neki način uhvatiti tu jednu mladenačku energiju, zahvaljujući Igoru i njegovoj prevelikoj ljubavi prema i svojim sugrađanima i općenito ljudskom rodu. Tako da mi kao produkcijski tim u biti smo imali taj jedan jako važan zadatak da to maksimalno podržimo, da guramo tu njegovu silnu energiju. I to je ponekad teško, ponekad je manje teško, ali u svakom slučaju kao cijeli taj proces dugogodišnji je jako zahvalno, zato što se pokazuje da ipak koliko energije u nešto uložiš, najčešće ćeš dobiti to na neki način i natrag. Mi smo kao producenti imali tu jednu vrstu sreće, zato što ta tema je povijesno povezuje te naše tri zemlje u okruženju, znači Italiju, Sloveniju i Hrvatsku, pošto se bavi tim prostorom. A i te naše tri zemlje u okruženju jako dobro i koprodukcijski surađuju. Oslanjamo se jako puno jedni na druge, tako da nam je prvi vjetar u naša jedra je bilo kad smo još, 2017. dobili na Reaktu. To je zajednički fond koji su osnovali centri u te naše tri zemlje. Tamo smo dobili nagradu kao za razvoj. Ne? Još prije toga Igor dobio za podršku za scenarij i tako, ali to nam je značilo da ljudi doživljavaju tu temu i taj film nekako kao da pripada tom prostoru. I onda nam je to bilo puno jednostavnije. Ne? Često se događa sa drugim filmovima koji su nekako više tematski usmjereniji, kao malo su uži od ovog filma, da dosta dugo u biti obijamo vrata i kucamo negdje u nekakvim Njemačkama i Francuskama za podršku koja nikad onda ne dođe. Kod ovog filma to nije bio slučaj. Vi ste isto pokrenuli svoju produkcijsku kuću. Na koji način odabirate projekte, na koji način, osim te neke možda zanimljivosti koja vas je privukla baš kod filma Fiume, kako je došlo do toga baš, zašto baš Fiume, na koji način birate što vam je zanimljivo? Ja sam svoju produkcijsku kuću pokrenuo 2019. kao umjetničku organizaciju, to je nekakav pravni oblik i u biti to je jako jedinstveni oblik kojeg mislim nema puno zemalja. Nekakav misija bi bila da bih htio surađivati u radu sa autorima, autoricama koji su već na neki način etablirani regionalno i koji žele napraviti jedan onako kao odvažan iskorak prema nekakvoj široj i većoj publici. Bilo to u Hrvatskoj pa prema nekakvoj kinopublici ili bilo to prema nekakvim međunarodnim nastojanjima ili festivalskim uspjesima ili nekakvoj međunarodnoj distribuciji. Tak. Mislim da je to za dokumentarni film potpuno moguće i ostvarivo. Da možda je naša ta cijela previše i struka i festivali i kritika i svi fondovi da se jako hvataju za te
riječi za te predznake, da li je film igrani ili dokumentarni ili nekakav drugačiji, i da to onda nekako određuje smjer u kojem će film i nastati i kako će se financirati, a da u biti nije potrebno. Tako da ja sam nekakav pobornik, navijam za nekakav nu film. Ne? Znači, intencija je važna, važna je tema, važna je potreba autora da se bavi nekakvim društveno relevantnim i važnim pitanjima i da taj film kao projekt da prikupi puno, znači nekakve potrebe, da generira nekakvu želju da se bavi nečim što je za naše društvo bitno. I zbog toga je i dokumentarni film u biti na neki način i toliko snažan danas, zato što autori biraju dobre teme koje su ljudima zanimljive i važne. No, to sam baš htjela reći, kako vidite dokumentarni film kod nas specifično, što se tiče tako možda tema, pregleda, kako to tržište uopće vidite sa producentske strane? Da. Dobro pitanje. Mislim, riječ tržište je, možda ne bih, je dosta snažna riječ koja evocira neke odnose kojih u dokumentarnom filmu još nema. Ono što sad mi radimo kao nekakva dokumentaristička zajednica je u biti dižemo na neki način vidljivost svega toga. Trudimo se raditi dobro. Mislim da ja pripadam generaciji nekakvoj sada srednjoj. Trudimo se raditi stvarno kvalitetne filmove koji su interesantni i ne libimo se biti glasni oko toga. Tako da nećemo ustuknuti pred medijima, nećemo se bojati važnih političkih tema i tako. Tako da ono što je sa svim filmovima i sa malim kinematografijama poput Hrvatske stvar je da je to sve, taj i uspjeh i neuspjeh su dosta sezonalni. Znači, ako smo godinu, dvije jako vidljivi i uspješni, to ne znači da ćemo nekakvom progresijom, da ćemo ostati na toj putanji, pa ćemo i sljedeće 2 godine biti uspješni, nego to kao malo ponekad jesmo, ponekad nismo, ali u svakom slučaju moramo dizati i društvene kapacitete i nas i naše filmaške kapacitete na način da sve što radimo je u biti jako dobro i jako pošteno i snažno. Da, a to je zanimljivo zato što mislim da postoji percepcija da recimo Hrvatska ima više tu reprezentaciju dokumentarnu na stranim festivalima, međunarodno, nego igranu, a onda možda neke druge zemlje u regiji više igrani film predstavljaju i nekako prolaze u tom smjeru bolje ili su vidljiviji. A sad opet iz sezone u sezonu to se isto mijenja. Na koji način to vidite? S obzirom na međunarodnu neku recepciju. Ne, to je istina. Jako je to onak teško obuhvatiti jednom mišlju te nekakve procese. Mislim da su to nekakve faze društvenog razvoja i kulture koje su možda i dulje, znači višegodišnje, 10-godišnje, generacijske. Definitivno mislim da filmaši koji pokušavaju se izraziti kroz dokumentarne filmove ili nekakve vrste hibrida i tako, da su oni dosta zainteresirani za poziciju kao što mi mislimo kao društvo, što mi osjećamo, što nama treba, dok je igrani film u svom prosedeu kreće više od te nekakve platonovskog polja ideja i onda ta nekakva ideja, intencija progovara kroz vizuru jedne te osobe. Ne? I onda ta osoba postaje nosač te svoje vlastite ideje i onda se tako bavimo sa novim filmom imena i prezimena nekakvoga, dok kod dokumentaraca se bavimo, ne znam, fenomenom mirotvorca kao nekakvog filma gdje možda i nije toliko bitno ko je glavom i bradom ta osoba koja je ta film napravila. Ne? Ali imate li osjećaj da je hrvatski dokumentarni film autorski film ili više nešto drugo? Ne, svakako je to autorski film. Dapače, možda ni nemamo onaj nekakav drugi film koji ne bi bio autorski, što bi bilo zanimljivo kao eksperiment da imamo... Žanrovski ili ne znam, industrijski više nekako... Pa ili za dokumentarce počevši od kvalitetnog televizijskog proizvoda. Nešto što bi bilo očekivano, neka razina,
ta postavka da je nacionalna televizija jedna vrsta čvorišta za dokumentarno stvaralaštvo je očekivana i vidljiva svugdje u razvijenom dijelu Europe, a kod nas nije. Kod nas je to i dalje nekakav sustav gdje neki autori su podržani jednom, pa onda nisu više nikada i tako ne. Naprimjer, taj film koji smo spominjali malo prije, naš El Shat, nacrt za utopiju, mi smo 4 ili 5 puta ga prijavljivali na HTV u nadi da će nas podržati, pa nas nisu podržali nikada. Da, to nam je Ramljak svojedobno pričao, nešto isto bilo. Da. I onda smo očekivali da će se, apsolutno se ne žalim to, naravno da naša nacionalna televizija ima pravo na svoju uredničku politiku kakva god bila. Ali da, to su neki izazovi. Da, dobivamo svakodnevno, neću reći svakodnevno, ali dobivamo na redovitoj bazi pitanja od ljudi zašto to ne mogu pogledati na televiziji. Zato što nam televizija nije zainteresirana za takav proizvod. Tako da je to jako ponekad čudna pozicija. I bilo bi divno da postoji jedna snažna, zainteresirana televizija koja prepoznaje taj nekakav, opet ću reći zajednicu, tu nekakvu skupinu ljudi koji žele se baviti važnim temama za društvo. Zato što mislim da dokumentaristi to fakat rade u zadnjih par godina, posebno rade to na jedan fakat pošten način. I svugdje vani to već prepoznaju, svi festivali i svi. Ne? Da, vi ste dio isto svoje inicijative baš za okupljanje dokumentarista i za nekako podizanje vidljivosti dokumentarnog filma i aktivnosti kojima se bave ljudi povezani s dokumentarnim filmom. O tome smo bili razgovarali isto na Doku Days programu lani, pa možete nešto i za ovu emisiju reći o tome? Naravno. To je inicijativa, tako je zovemo, koja se zove Dok Hrvatska. Nastaje u biti kao nekakva vrsta civilizacijske tekovine, nekakvog prirodnog razvojnog puta za jednu progresivnu zajednicu dokumentarista. Ona je različita od postojećih strukovnih udruga kojih u Hrvatskoj ima puno, pa onda redatelji naravno imaju svoju, producenti imaju svoju, Hrvatsku udrugu producenata što smo već spominjali, snimatelji filmski imaju svoju, montažeri imaju isto recentno svoju, pa i scenaristi, pisci izvedbenih dijela i tako. Mi nismo htjeli na taj način kreirati još jednu takvu strukovnu udrugu koja bi se bavila nekakvim poreznim statusom svojih članova, nego smo više htjeli napraviti jednu organizaciju koja okuplja sve ljude koji na neki način se doživljavaju dokumentaristima i koji na neki način žive od toga. Ne? Ali to nisu nužno samo redatelji. Dakle, to nisu nužno samo redatelji, to su i redatelji i producenti, ali i montažeri i snimatelji. Tako. Ono što smo shvatili u tom najužem krugu osnivača smo, osim mene još i Damir Markovina i Ivan Ramljak, shvatili smo da je to profesija koja obuhvaća puno širi spektar zanimanja i da onda kada strukovne udruge prečesto u biti onako kao lobistički nekako dižu zidove oko svega, pa će onda društvo redatelja, mislim ovo je sad parafraza moja, ali društvo redatelja će intenzivno nastupati i štititi interese redatelja, kao da svi drugi nisu nekakvi akteri na toj sceni, ili producenti će raditi možda slično. U konačnici to nije tako. Nama je svima jasno da smo mi svi u istoj kaši, u istom sosu. Ali udruga dokumentarista, odnosno ta inicijativa je od same inicijacije, od početka je nešto šire, sveobuhvatnije, otvorenije na taj način i tak. Ne? I koliko ljudi je sad u to uključeno? Pa izrazili su svoju želju da budu na neki način prisutni svojim javnim licem oko 30 ljudi. I to su sve nekakva uspješna imena hrvatske dokumentaristike. Za sada djelujemo na način da se priključujemo upravo tim, znači našim
našim nekakvim društvenom vidljivošću, našim statusom, se priključujemo inicijativama drugih strukovnih organizacija, na primjer HRUP-a, zato što nam je jedan od temeljnih ciljeva u biti da dignemo tu egzistencijalnu razinu za dokumentariste, da su adekvatno financirani projekti, zato što oni isto tako i žive od tih projekata i to. I mislim da ćemo to ove godine uspješno postići, ponajviše zahvaljujući radu drugih organizacija koje i sjede, na primjer, u audiovizualnom vijeću u Havcu i tako. Ne. Mi smo samo tu za sad jedan intelektualni korektiv, recimo to tako. Koliko je važna edukativna dimenzija ako postoji za mlađe naraštaje, možda kadar koji dolazi tek s akademije ili ljudi kojima je potrebna ta vrsta umrežavanja? Da. Pa taj aspekt još nije posve zaživio. Za sada postoje, ja mislim, jako kompetentni nekakvi edukacijski rasadnici u Hrvatskoj, pogotovo za dokumentaristiku. Znači, Akademija i Zagrebačka, vjerujem i Splitska, nekakva restartova škola dokumentarnog filma, radionice u sklopu i kinokluba i Splitskog i Zagrebačkog, i u Rijeci su izuzetno aktivni i tako. Tako da mislim da sa stvaranjem te jedne kao mreže koja bi uzdizala nove talente, pronalazila ih, da nam to nije nama barem kao nekakvoj inicijativi, da nam to nije primarni cilj. Naš cilj bi, ja mislim, bio više da ti svi ljudi jednom kada steknu iskustvo i znanje i vidljivost i te vještine, da onda mogu se baviti time profesionalno i živjeti od toga i da njihovi filmovi pronalaze put do publike. Kako izgleda zapravo rast tako jednog projekta s produkcijske strane s obzirom na pribavljanje sredstava, s obzirom na sve te neke stvari koje ljudi zakulisno ne vide, a vide film kao konačan proizvod, na primjer specifično u hrvatskim uvjetima i specifično na nekim filmovima koje ste vi radili? Ovo je pitanje u vezi filmova, kako se filmovi razvijaju. Kao generalno, da. Pa u biti ja sam docent na Akademiji dramske umjetnosti, pa imam jedan cijeli kolegi koji se bavi baš time, koji zove produkcija dokumentarnog filma. I to je onako to je kompleksno pitanje. Na neki način ne mogu točno ili odgovoriti, presloženo je. Ono što mogu definitivno reći je da smo mi na neki način u Hrvatskoj imamo tu jednu vrstu slobode, a istodobno i nedovoljno slobode, zato što naši autori najčešće biraju raditi teme od lokalnog značaja, što je dosta bitno za jedno zdravo društvo, ali onda nam kroz neko vrijeme se počinje vidjeti isto da dolazi do jedne vrste tematskog zamora, pa onda naši filmaši neće ići hvatati genijalnu temu na prostoru Azije ili Afrike ili negdje drugdje, bez obzira što imaju i znanja i vještine za napraviti dobar film o tome. Zato što to neće prepoznati niti nekakvi naši fondovi, niti naši regionalni fondovi i tako. I tu se dosta razlikuje ta pozicija između da jedan prosječan Njemac može razmišljati o genijalnoj temi u Palestini ili Siriji, dok jedan hrvatski dokumentarist ili dokumentaristica u biti i ne mogu. Ne? Tako da smo skučeni. I to je ali to je pitanje natječaja prvenstveno i financiranja više nego ideja autora. Ali znači mi iz te ideje, mi iz te teme nekako onda i crpimo tu jednu vrstu strukture koju pokušavamo nadgraditi na projekt, koja je naravno financijska, materijalna, zato što filmovi su svi genijalni dok ih ne pokušavaš napraviti, a onda vidiš da su samo kompromis na neki način. I onda ako smo mi tematski jako zatvoreni u vlastite teme, onda isto i taj naš posao pronalaženja sredstava je drugačiji. Evo sad recimo već godinama radimo jedan film
u Restartu, u jednoj koprodukciji zajedno s tom mojom umjetničkom organizacijom, koji tematizira ekonomske migracije ili političko-ekonomske migracije, ali ne sa fakat nekakvih opustošenih ratom područja Bliskog istoka, nego se bavimo performance umjetnikom Sinišom Labrovićem i činjenicom da je otišao živjeti u Berlin. Ne? I da je i to nadomak nekakve dobi u kojoj bi prosječan Hrvat već gledao da završi u penziji. A on je odlučio ostaviti sve i otići tamo, okušati svoju nekakvu sreću, izgraditi život. I sad, to je za nas nekako, kad smo krenuli s time, bitna tema, zato što se bavimo hrvatskim društvom. Siniša je apsolutno genijalan lik, ali kad god smo sa Njemcima razgovarali o tome da bi bila to nekakav oblik koprodukcije, njihov odgovor je najčešće bio da oni ne žele vizuru stranca u svojoj zemlji da im objašnjava njihovo društvo. Ne? Nego da oni žele o vlastitoj zemlji čuti na neki način iz vlastitih ustiju. I tako da sve njihove sugestije su bile da mi pokušamo priču kroz montažu i režiju usmjeravati ka tome da u biti imamo čim više njemačkog društva vidljivog. Znači, onda će im to biti zanimljivo. Tako da taj naš posao produkcijski je često jako čudan i svirep i mi smo nekakva međuzona između fenomenalnih ideja i velike strasti i toga što stvarno možemo napraviti i kako i s čim i gdje. A koliko je istina da se baš redatelji i producenti ne slažu? Ili to nije slučaj kod nas, s obzirom da je mali taj krug ljudi? Da. Pa to su intenzivni odnosi. Svaki rad na filmu je jako intenzivan. I moje iskustvo je da uvijek ima i slaganja i neslaganja. Ti odnosi podsjećaju ili na ljubavne odnose ili na obiteljske odnose. Tako da neki zajedno mogu, neki su karakterno takvi da mogu surađivati u više navrata, a nekad se ti odnosi potroše. Ne? Isto kao što u ljubavnoj vezi s nekim se držimo za ruku i gledamo u oči i za 2 godine se s nekim drugim držimo za ruku i gledamo u oči kao da ove prethodne osobe nije nikad ni bilo. Tako da to je takva jedna strastvena, intenzivna situacija koja ponekad se uspije održati nekakav kontinuitet, a ponekad jednostavno se ljudi izgrle i raziđu. Ne? Mislim da nekako na razini zrele, srednje generacije struje niko baš ne nosi previše zamjerki. Ne? Nema u hrvatskom filmu, bez obzira što bi možda nekakve mediji htjeli to tako prikazati, ali nema naročito puno ni nekakve korupcije, ni nekakvih skandala, ni ničeg takvog. Ne? A koliko se razlikuje perspektive, s obzirom da predajete isto na akademiji, onda predajete o produkciji, koliko se razlikuje to od onoga što se radi na terenu? Akademija je jako zanimljivo koncipirana, zato što se radi s malim brojem studenata, znači to su baš jako fokusirane grupice, jako zainteresiranih ljudi koji isto upisuju akademiju u jednom dijelu svog života kada već imaju nekakvu prethodno najčešće iskustvo i obrazovanje i tako da su jako kompetentni i u biti kompletniji. Moj nekakav cilj kao nastavnika predavača je baš to da ih upozorim na sve, da ih jako nježno vodim kroz to sve, da im pomognem da stvaraju nekako vlastiti glas na neki način. I akademija služi kao neka vrsta sigurne simulacije gdje oni mogu vidjeti kakav će biti eventualno taj život koji ih čeka poslije. Cijelo iskustvo u biti po meni je pozitivno za tog visokog obrazovanja u filmskom smislu,
baš za malo starije studente, znači koji upisuju poslije nekakvog fakulteta drugog akademiju sa ciljem specijalizacije takve. Zbog toga što oni to rade na način da su već odlučili da žele biti tamo, ne žele biti dio toga, ne traže se. Ljudi mlađi koji se tek traže, pokušavaju kroz prvi fakultet saznati tko su. Svijet koji ih čeka vani je dosta perfidan i čudan. Naša ta umjetnička scena i taj cijeli sustav kak je posložen nije kao da ste odlučili biti biolog ili ne znam, matematičar ili doktor i onda se vi upirete da dobijete tu diplomu, znači društvenu licencu, potvrdu da ste vi ta osoba koja se time smije baviti. I onda očekujete logično da će vas nekakav dom zdravlja, bolnica, nekakva ordinacija prigrliti ako ste odlučili biti doktor. Ali u filmskoj umjetnosti, u svakoj umjetnosti, se te zlatne dveri otvore i onda zatvore za vama i naput se nađete okruženi beskonačnim prilikama, ali sve ovisi o vama. Znači, u tom trenutku prestaje taj sigurni put. I onda jedna od zadaća nekakvih koje sam si ja zadao tamo u komunikaciji s tim ljudima je da ih pripremim i za to. Da im nije prvi susret sa stvarnim svijetom prilika da se psihički razbiju. Ne? Ali statistički, suhoparno, puno ljudi odustaje. Znači, završe razne vrste umjetničkog obrazovanja i bude im na neki način preteško uspjeti u stvarnom svijetu, ne, u stvarnom životu. A zašto mislite da je to tako? Mislim, što je najveći problem kod ljudi, recimo, koji imaju kreativne ambicije? Jesu li to ti neki socijalni kontakti, kao razumijevanje da su tu potrebne još neke... Nešto što nije egzaktno, kao nešto što se ne može... Što niti vi možda kao mentor ne možete striktno usaditi u nekoga? Pa umjetnošću se svi bave iz neke vrste idealizma. Znači, svi imaju nekakvu potrebu, intuiciju za to da se žele nečim baviti, da žele o nečemu progovoriti. Ali možda je previše glasova, možda, ne znam, jako mi je to teško objasniti. Uglavnom, ta ustrajnost, znači činjenica da se morate konstantno na neki način ponovno osmisliti, da morate ostati uporni, da morate unatoč odbijanju i dalje zadržati svoj smjer i ne početi vjerovati da vi to ili ne zaslužujete ili da to nije za vas ili da vas zajednica odbija i da vas ne želi, a da pritom u sebi gajite nekakav oblik kao iskrenog interesa, odnosno da vam to opet se ne pretvori u nekakav taštinu i ego koji su nekakvi maliciozni za vas. To je jako je teško, jako je komplicirano. Ne? Tako da cijeli naš sustav kulture i umjetnosti je neki tip, neka vrsta filtracije. Ne? Tako da zbog toga je tako prekarno i postavljen. Zato se vi ne možete više zaposliti u Jadran filmu kao režiser ili gotovo nigdje, možda samo na javnoj televiziji. Nego se, država je to postavila na način da želi da se mi svi na neki način penjamo jedni preko drugih, prema nekakvom uspjehu, a sustav će si samo onako uzimati ono što smatra da je najbolje, najuspješnije i tak. Ne? I onda ste u nekom trenutku vam to ide i onda vam u nekom trenutku to više ne ide. No, a što se tiče praktične strane rada producenta, koliko uspijevate u toj jednoj ipak prekarnoj situaciji i u hijerarhijski dosta izoštrenoj situaciji, kako realno, u realnim, znači, nekakvim parametrima izgleda život producenta, na koji način uspijete pokriti svojim projektima sebe financijski, na koliko projekata je potrebno raditi, kako s te strane to izgleda? Producenti su tu u zavidnoj situaciji zato što mi možemo istovremeno imati više projekata u više faza.
razvoja nekakvih razvojnih faza, tako da imamo sreće. Ne? Za razliku od, na primjer, redatelja koji najčešće nemaju emotivnog kapaciteta za raditi više od jedne stvari ili dvije istovremeno. Tako da to je taj recept. Jednostavno, pretrpati se poslom i biti angažiran i aktivan na više područja odjednom. Za nekakav potpuni odgovor bi trebalo napraviti jednu detaljnu statistiku, analizu. Znam da neki kolege se naslanjaju na nekakve vrste komplementarnih aktivnosti koje se tiču ili edukacije ili obrazovanja ili neki imaju nekakve vrste rentala ili nešto rade povremeno, komercijalno i tako. Znači, imam tu sreću da se mogu manje više posvetiti maksimalno umjetničkom radu, dok još se ne potrošim previše. Onda ću radosno i ponosno predati štafetu dalje nekom mlađem i pametnijem. Da, ali to je tak, znači ne postoji jedinstvena priča kako živjeti od toga. Svi na neki način si izgrade kroz vrijeme svoju poziciju kod koje mogu živjeti. Ne? Čak sam i bio, naravno, to smo sad počeli razgovarati. Ja mislim da je isto nekakvim zrenjem prirodna pozicija producenata, barem ako su iole kao osviješteni nekako društveno, je da počnu razmišljati o toj općenito poziciji. Meni recimo to nedostaje u hrvatskom filmu, nema mi tog baš generacijskog nasljeđivanja nekako. Ne? Čini mi se da dosta ljudi, ako isteknu nekakvu poziciju, će dosta dugo držati do zadnjeg trenutka. Pa tako nekakve starije renomirane produkcijske kuće u biti ostaju bez nasljednika. Ne? Znači, nema kao da je u produkcijskoj kući producent od 60 godina, od 35 godina i od 25 godina, pa da imamo neprekinuti lanac. Ne? Tog nema. Ne znam da li je to nekakva kod nas još nepoznanica, zato što smo kao premladi, u smislu društveno premladi. Da. Ne znam jesam li iole odgovorio, imao sam još ludih nekakvih misli. Da, pa zanimala me zapravo i ta podjela rada u produkcijskoj kući, kako koproduciranje funkcionira, kako dijelite posao, kako birate, kako ćete pristupiti nekom projektu. Recimo u Restartu, dakle, tu je angažirano puno različitih ljudi koji nisu striktno samo producenti na filmu, nego se bave nekim drugim aktivnostima vezanim za vidljivost tog filma, uspjeh tog filma i tako dalje. Da. Restart je, ali to stvarno govorim od uvijek, to je u biti jedan jako dobar blueprint, znači obrazac kako se može u jednom sustavu poput hrvatskog napraviti jedna održiva organizacija, baš zato što je tako polivalentan. Znači, bavi se sa puno različitih stvari i onda, pošto se mi svi oslanjamo na sustave javnog financiranja, više aktivnosti dozvoljava i pristup većem broju različitih fondova. Ne? Ono što je mana javnog financiranja je što na neki način javno financiranje svakih par godina kao da vas želi nekako strest, kao da želi malo isprobati da li ste razvili neku vrstu održivosti i onda su to onako kao jedno ključna razdoblja za rast i razvoj svake organizacije. U smislu da postajete preuspješni možda i onda kao javnost se to ne zna što bi u biti s vama. I to dobivate na, ne znam, slična organizacija je bila Hrvatski filmski savez, ne? Znači koja je nekakva vrsta krovne organizacije niza udruga koji se bave s filmskim stvaralaštvom i amaterskim i ovakvim i onakvim. Ali po nekako po svojoj važnosti
ta organizacija nekako miriše da bi trebala biti neki tip javne ustanove, ne? Zato što obnaša toliko važnu, praktički... Centralnu ulogu, da. Da, centralnu ulogu, ne? I tu je to nekakvo malo sklisko područje. Ali to je ako pokušavate izgraditi veliki sustav koji može na mjesečnoj razini hraniti 5-10 više ljudi. Ne? Ako se bavite samo stvaranjem filmova kao produkcija, onda vam je to proces gdje vi narastete kada je projekt u pitanju i opet se onda smanjite kada ga nema više. Ne? Evo, koliko ste osobno bili, sad da kažem, prisiljeni pristati možda na neke komercijalne projekte, pogotovo ranije u karijeri, kako to izgleda, jer dosta i redatelji, producenata i taj dio isto rade. Da. Ne znam, proizvodnje nekih reklama ili nešto što možda nije taj neki autorski poziv. Da. Sve, ja mislim da treba praktički isprobati raditi sve. Sve je, znači reklame su, bilo kakav komercijalni posao je dobro došao zato što ćete proći kroz iste situacije i ponekad je to financijski jako isplativo, ali je, osim što je ta mehanika proizvodnje je slična, sama intencija je potpuno različita. Ne? Znači, vi ste tu samo neko ko nešto proizvodi, izvođač, a glavnu riječ o tome kako će to u konačnici izgledati ima taj koji to naručio i platio, taj klijent. Ne? Tako da je to jedna vrsta nekakve igre između vas kao producenata i autora toga što radite i tog klijenta koja je ponekad jako čudna. Otprilike svake godine nešto od toga radim, ali ne živim od reklama. Ali to nije nešto što radi Restart. Restart radi umjetnički film. Da, Restart ima svoje aktivnosti od ne znam koliko se kod nas u Hrvatskoj realno preklapaju se te aktivnosti u smislu ljudi koji su angažirani u takvim aktivnostima, ali ne produkcijskih kuća. Da. Svi u nekom trenutku koji se bave i umjetničkim filmom ili velika većina isprobaju i taj drugi svijet i taj drugi život i onda se neki vrate u sigurno okrilje prekarne umjetnosti, a nekima se sviđa ta vrsta svakodnevne izloženosti tom komercijalnom svijetu. I ovisi, znači i o ljudima i o svima. Ne? NGO sektor kojem pripada i Restart, znači taj sektor nekakvih neprofitnih organizacija, civilni sektor, oni najčešće ne zalaze puno u komercijalni sektor. Ne? Ali niz mojih kolega koji su, recimo, se bavili umjetničkim filmom, pa im je to bilo neodrživo iz bilo kojeg razloga, su često završili uspješno u komercijalnom sektoru. Jer sad vidimo, recimo, Dani hrvatskog filma, mislim da to rade, da su proširili na taj primijenjeni film. Isto, mislim, kao pregled rada i toga što se napravi u godini dana. Pa me to zanima kako iz perspektive producentske, mislim, i dalje kontinuirano se producenti time bave, ali recimo to je sad nešto što možda ulazi u vidljivost kritike ili onih koji gledaju festivale i programe filmske, gdje doživljavaju takvu vrstu filma, pa i filma koji ima nekakvu i reklamnu i tu komercijalnu dimenziju. Da. Naručiteljsku. Da, meni od namjenskog filma mi je puno zanimljiviji, na primjer, video spot, znači kao nekakva pratnja muzici. I to je, mislim, jedno polje koje otkriva stvarne talente, gdje se može puno eksperimentirati. I u biti mi je krivo što nemamo razvijeni taj dio. Ne? Baš u puno susjednih zemalja veliki talenti se upravo na tome se tešu i grade na tom susjedu. Zato što je sve dopušteno na neki način. Ne? A kratke su forme, jako su vidljive, propulzivne su, mogu biti iznimno kvalitetne, tako da meni je to puno bolje. Reklame su uvijek nekak šablonske. Ne? Znači, jako su rijetko se ima prilika za stvarno pokušati nešto novo stvoriti i iznijeti.
Je li namjenski film kod nas potpuno odvojen od sredstava države ili je to nešto je li potpuno u tom komercijalnom sektoru ili kako to funkcionira? Što se tiče glazbe, recimo. To je, da. Znači, država ne podržava. HAVC, na primjer, ne smije po pravilniku, po statutu namjenski film podržati. Nikakav. Osim ako nije nekakvim drugim ugovorom to dogovoreno. Ne? Ali niti naručeni filmovi, namjenski filmovi, čak ni edukativni filmovi ne dolazi u obzir. Ne? To je u biti super pitanje kad ga ovako malo proširimo, zato što ima jedan dio dokumentarističke zajednice koji, ili barem nekakve satelita toj zajednici, koji bi htjeli više raditi biografskih filmova koji su popularno znanstveni, edukativni i tako, i onda su jako frustrirani i razočarani činjenicom da ih HAVC opetovano ne podržava u tome, ali jednostavno HAVC u svojoj suštini ne smije to raditi, nego moraju biti to filmovi koji su manje više uvijek kontra statusa quo, koji su umjetnički, ozbiljni, kritični, zato što je to zadatak umjetnosti, da propituje nekakve temeljne vrijednosti, ne da podilazi, nego da uvijek ide uz dlaku, ne niz dlaku. A koja je pozicija dokumentarnih serijala? Što je s natječajima za takav format? Pa baš nedavno je HAVC otvorio po prvi put natječajni poziv za proizvodnju TV serijala. Mislim da će u praksi to poslužiti tome da se rade jako kompetentno nekakve vrste pilota. Nekakvih kratkih ili kraćih kvalitetnih serijskih uradaka koji se onda mogu ponuditi u suradnji s televizijama za daljnje razmatranje. Očigledno je detektirano da između teksta i ideje, eventualno nekakvog moodboarda i samog konačnog proizvoda koji treba biti serija nekakva, da postoji taj jedan međuprostor u kojem ne dolazi do dovoljno dobre komunikacije između filmske zajednice i samih televizija. Ne? Naravno, to nam može omogućiti i da radimo neke stvari i prema van. Znači, mislim da možda nitko nije napravio originalnu seriju za francusko-njemačku televiziju Arte, koja je paneuropska televizija, velika i moćna i bogata i kvalitetna. Ne radimo skoro uopće za streaming servise, nikakve i tako. Naša nacionalna televizija, smo već spominjali, koja bi trebala biti nekakvo sigurno mjesto, nekakvo uporište za velik dio hrvatske dokumentaristike, ne ispunjava baš dobro tu svoju ulogu, da ne kažem da to rade loše. Mi ne razumijemo na neki način, osim kuloarski, koja je njihova uređivačka politika, urednička politika, tako da nas često ostave jednostavno sa nekakvim upitnikom iznad glave. Ono što mi možemo razumjeti je da su oni u nekakvom procesu transformacije, osmišljavanja nanovo, zato što njihova publika svih televizija stari i gube je. I da istodobno kao medijska kuća osjećaju da imaju nekakvu vrstu odgovornosti prema svojoj publici, a da li je ta onda odgovornost znači da se publici podilazi ili da se drži nekakav kritičan, ključan standard, neki zlatni standard da se napravi. Ja osobno mislim da bi naša nacionalna televizija trebala imati jedan standard, znači biti konkretna, čvrsta, baviti se beskompromisno nekakvim temama koje su bitne od nas, a sad da li publika je malo veća ili malo manja, da se sve prepusti nekakvoj masi, u konačnici bi svi ne znam šta, jeli sladoled i bili budni do 2 ujutro. Da. Tak nešto. Tako da mislim da je to. Njih sigurno čeka nekakva vrsta i digitalne transformacije, zato što se mijenjaju navike i
mislim da kaskamo mi kao cijelo društvo u tom dijalogu. Mi još uvijek razmišljamo o nekakvom Netflixu ili HBO-u kao potencijalnim prijetnjama, a mislim da za to vrijeme sad bi to bio nekakav mem, stoji iza s velikim čekićem YouTube koji će to sve ovako maknuti, ne? YouTube je opet totalni kapitalistički proizvod, vrhunac kapitalizma, a s druge strane je nešto što je potpuno otvoreno i svako ima tome pristup. I tako da se mi ne znamo ni kako jasno postaviti prema tome. Ne? Znači, vrhunac kapitalizma na kraju će biti nekakav socijalizam. Ne? To jest nekakva vrsta otvorene platforme. Da. Ali tko onda stvarno posjeduje te filmove? Za kog ih radimo? Da li se onda borimo s algoritmom ili se borimo za nekakvu publiku i ne? Tako da smo cijela filmska zajednica je dosta konzervativna u tom pristupu. Htjeli bi da su kina i dalje neprikosnoveni vladari publike i pristupa tom svijetu, ali nisu. To je u praksi. Da, u praksi svi su nam pobjegli negdje drugdje. Tako da možemo razumjeti poziciju televizije, koja isto ne zna, nema jednostavnog odgovora. S tim se muče sve televizije diljem cijelog svijeta. Znači oni bi se trebali nekako hrabro renovirati, nanovo osmisliti, a to je težak proces. Tako da mislim da će i tamo doći do neke vrste generacijskog odumiranja, starenja i doći će nekakve nove generacije, doći će neko mlađi od mene ko će reći, znam, ajmo HTV fino svi na ulicu i to će biti jedan veliki YouTube kanal, ne? I neko će možda reći kao, super, a neko će reći, Kriste Isuse. A što se tiče HAVC-a, koje su neke dobre i loše strane njegovog modela funkcioniranja, sad smo HRT izanalizirali. HAVC je svako malo ga neko kao gricne, a za bez veze. Znači to je jedno tako u biti ok organizacija koja jako uspješno izbjegava postati ideološko bojno polje, što je s jedne strane loše, zato što ima jednu političku funkciju u našem društvu, definitivno sve vezano za filmsku umjetnost, ali s druge strane, kad se, kao što u susjednoj Srbiji, na primjer, se događa, koji nisu već 2 godine imali natječaj uspješno proveden za film, kada se razni HAVC-evi i takve organizacije pretvore u neku vrstu polja, onda najčešće strada struka, ne? A ne ovi drugi. Tako da ja za HAVC moram reći samo sve dobro. Oni nude nekakvu stabilnost svima nama uz to da imaju naravno izlete gore i dolje po pitanju nekakve vrste i etike i toga što se umjetnički odobrava i tak. To je nekakva vrsta živog bića. Znači ne postoje pravilnici i postulati takvih organizacija koji bi mogli proizvoditi apsolutno uspješne stvari svaki put i tako. Ne? Samo je pitanje da li zajednica to može podnijeti i razumjeti. Ono što bismo mi htjeli je neka vrsta inovacije, naravno u HAVC-u, što isto već predlažemo neko dulje vrijeme, a to je da se mlađim ljudima da im se da brža prilika za start, znači da se filmovi njihovi ne puštaju godinama, znači vi nećete nikad dobiti od fonda sva sredstva potrebna za proizvodnju nekog filma, oni vam čak ni ne smiju to dati, ne? Ali će vam namjerno iz neke svoje interne logike filmovi dobiti recimo 50 ili 60% sredstava i onda ulaze u taj žrvanj gdje onda obilaze fondove u regiji i šire u nadi da će nakupiti taj nešto što će pomaknuti jezičac na vagi, do čega ponekad i ne dođe, a za to vrijeme imate talentiranog, uspješnog redatelja, redateljicu koji onako kao gube volju, interes i nestaje taj zamah, zalet. Jako se brzo mijenjaju stvari u filmskoj industriji. Jedan dan osvojite festival, a već za drugi mjesec je drugi bitan festival, za 6 mjeseci se više nitko ni ne sjeća vašeg filma. Ne? Morate ih podsjećati. Tako da to su nekakve opet cikličke, sezonalne stvari. I onda ja mislim da bi bilo bitno da postoji nešto što se zove fast track, znači kad se nekog očigledno prepozna kao talent, da se
malo da se ono kao usudi fond gurnuti jače neku mladu osobu da se čim prije isprofilira. Ne? I druga stvar koja mi nedostaje je definitivno to da se ne nagrađuje uspjeh, nego koliko god vi bili uspješni s vašim prethodnim filmom, ulazite u sljedeći bubanj na jednakoj razini. Naravno, ne na ljudskoj razini, zato što to ipak je zajednica gdje se prepoznajemo mi ovako ili onako, ali sustavno, recimo, to Austrijanci imaju. Znači, vi imate kategoriju, ako ste prodali 10.000 ulaznica, vi ćete dobiti automatsku nekakvu financijsku nagradu koja vam omogućava da uđete u sljedeći projekt manje opterećeni financijski. Ako ste prodali 100, opet. Ako ste prodali 1.000.000, opet. Tako da najveća imena austrijskog filma ni ne čekaju fond. Samo se oslone na taj automatski natječaj i uz pomoć njega isfinanciraju sljedeći film. Pa opet sljedeći film, opet sljedeći film i tak, ne? Znači, neki fenomen svadbe bi proizvao da ta ekipa koja je bila toliko uspješna može praktički ove godine već snimati nastavak, zato što bi se oslonili i na automatski fond radi uspjeha i na nekakav fast track, ne? Znači, kao ajmo sad. A ovak će se da mislim morat proći 2-3 godine da opet naprave neki kinohit. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. I hvala vama svima koji ste gledali još jednu epizodu Dokunet podcasta i vidimo se u idućoj.